bathi lana ke i-cliff diver umuntu ogxume entabeni ugxuma kwi-cliff ewu-85 feet ngaphezu kwamanzi. Ebese ke uma udiver lo eqala kwi-speed noma kwi-velocity ewu-5 feet per second noma 5 feet per second owehlayo, ebese u-acceleration of gravity noma ukunyuka kwe-speed sakhe u-32 feet per second okwehlayo noma u-32 feet squared. How long kuthatha isikhathi singakanani udiver lo azobe ehleli emoyeni engakangeni emanzini? Sothi ke uthilo umele isikhathi udiver ozobe ehleli emoyeni esehle engakangeni emanzini. Bese ke bathi lana initial velocity u-5 feet per second. I-velocity aqale ngayo u-5 feet per second noma u-5 feet per second ehla. Ebese ke besitshela futhi ukuthi i-acceleration of gravity noma i-speed sakhe la u-32 feet per second squared. Ngakho ke thina sifuna ukwazi ukuthi i-velocity yakhe esuka lapha phezulu ehle emanzini uba sothi 5 feet ngoba i-velocity aqale ngayo leyo over seconds. Yabona? Ebese ke sithi minus 32 feet per second squared. Logo acceleration of gravity ukushesha kwakhe okwakhekayo nje beqhubeka. Sinasifuna ukwazi ukuthi uhlale isikhathi esingakanani emoyeni. Uyabona ukuthi lamagama asetshenziswa la impela ajwayelwe kwi-physics kodwa imphumela wethu sizowuthola. Sizothi ke thina sifuna ukwazi ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani emoyeni. So sizothi VA i-velocity of the air la ehleli khona ngithi emoyeni phela isikhathi u-5 minus 5 feet lo minus 32 acceleration of gravity leyo konke divided by 2 yi-average velocity ke esiyibhekayo la u-VA lo umele u-average velocity. Loko kusinika u-10 negative 10 minus 32t. Loko kusinika u-5 minus 16t ngoba sidivide ngithi nga-2 khona sothola i-average velocity. Uma sake sitholile i-average velocity yethu negative 5 minus 16t kuzomele sifune i-distance leyo siyithola ngesikhathi asihlala emoyeni times u-R lo omele i-ratio le kade siyithola negative 85 ngoba phela u-85 feet owehlayo lo yangithi utravel u-85 feet ehle so negative 85 lo suthola uma sithi so negative 85 equals u-R lo nomi i-range average kuyafana negative 5 minus 16t
times lesikhathi azobe sihleli emoyeni. Awuthi ngishintshe umbala times t wethu negative 85 equals negative 5t minus 16t squared ngoba t times u t squared. So at 85 kuba mabili amacele sizosala nokuthi u0 equals 16 squared negative 16 squared minus 5t plus 85. Yabona ukuthi sesithole i-quadratic esiyijwayele. Phela jwayele uphume nje ama-quadratics wonke lawa sisawenzile. Sisuke kule quadratic sesiyakhile sithi negative 5 plus or minus is square root sika 25 minus 4 minus 16 times 85 over negative 32 acceleration of gravity layer. Let's see t equals 5 plus or minus the square root sa uthi ngithatha calculator yami la khona ngizobona ukuthi u25 minus 4 times negative 16 times 85 uthi ngibeke la ecele emqala. Angithi sifuna ukubheka ukuthi u25 minus 4 minus times negative 16 times 85 uba ebese siya square root. Uthi ngenze ngecalculator yami ke ngizothi 25 plus 4 16 times 85 5440 loyo 5465 ebese ke siya square root sithole u73.925638 ban sena sobhala nje ukuthi 73.9 ke square root saloko konke lokho sisuse lokho phela ngoba kusa square root sesitholile final answer yethu 73.9 negative or positive 73.9 over negative 32 so t u5 negative or positive 73.9 over negative 32 ebese so to get 78.9 must be plus 5 yeah over negative 32 noma sizothi ke 73.9 minus 5 u 68.9 over negative 32 over negative 32 negative no negative bayakhanselana kuzoba positive 68.9 over 32 bese u 78.9 over negative 32 ngeke kwazi kube wona yabona asithi ke manje 68.9 times 32 divided by 32 nxasi ebese sithola t equals 2.15 seconds awuspenda emoyeni